episode ikurikiye the rules of my family cyangwa se amategeko y'umuryango wanje. Wibutsa kugira ngo ukurikirane filime nta kindi bigusaba manuka hasi kandi subscribe. Mwana ntakubeshyira umuhanga turabashije. Bravo kabisa akabaye biserebura. Ntabwo biri yabisharinge gusa. Günlerden ne? Harya umunsi ni kuwa kanga? Kuwa mbere wa. Sen 6. kez sana aşkımı ilan ediyorum. Basi saretse nkakubwira urukundo rwanjye ku nshuro 68 mwana. Sana evlenme teklifi. Waretse tugashyingirana. Ni wa mukobwa twabonye asa kukamuta hinduraye. Barahindura. Benimle. Mwana deseri ishyingiranwa nanjye. Umukobwa museka mwarasaza yamuginga. Nje nkora ubukwe nta bukwe nzakora. Urankate nanone cyane. Kez geliyor. Şura 68 mwana. Biz arkadaşız. Şura 68 iraje nkatiye we turi inshuti ariko amuginga. Inshuti. Inshuti ngo ijambo ngo inshuti ngo turaba best ririmisha. Je na mukobwa macako best Adnan yaje hakurino. Hey. Adnan benim üniversiteden arkadaşım. Mwana ni inshuti yanjye yo muri kaminuza. Salama Musa bimeze bite? Çizim gösterecekti değil mi? Yine hari drawings yashakaga kunyereka z'ibishushanyo byiwe. İşinizi erteleyelim. Yo. Mwana nimba cyakora uri busy twanabipost poninga ujya nta mpamvu mwana. Çıkar ben geliyorum. Wejana imodoka ndagukurikira. Aho ujya kubinyerekera. Adnan yaje hakurino. Muze yarashwe muze wa Adnan. Hey. Yağmur. Benim adım Azra. Yogumuru we. Banyita Azira sibyo? Ezira ishimwe ye. İşim var senin burada. Sinakubwiye ngo ntuzagaruka no kurushaka Yogumuru. Sasa bisa nkayo mukobwa ari we Yogumuru bavugaga ngo bahamagare ngo nkwe. Yağmur. Ntabwo uzagira igihe uzajya uzirana igihe ushakiye Yogumuru nyuma. Babam dün hapisten çıktı. Data avuye muri gereza ejo urumva? Biliyorum. Ibyo ndabizi. Bu sabah Muri iki gitondo uzi icyabaye? sahile inmişler. Bagiye ku ruhande rw'inyanja kuri banka. Bir şey olmuş. Habaye iki? Habaye iki mwana? Ne oldu? Mwana ni ibiki byagenze bite mbwira? Hey! Haya! Yarashwe. Hey! Kobwa arikanga! Hassan. Sanga uyu mukobwa ari we Yogumuru. Inde warashwe rero. Inde warashwe kandi yarasiwe mbwira kagira inkuru. Hassan. Muri abo bagiye ku nyanja. Ninde warashwe? Bavuze ngo ni amasasu abiri yarashwe. Hasta kalbi durmuş. Umutima we ngo uhagarariye muri ambulance. Ijambo rya nyuma yavuze ngo aragushaka we Yogumuru. Durumu çok ağırmış. Kandi ameze nabi ararembye. Adnan ye ariko. Buran adamın peşinden gidiyor. Peki ya ben? Turi kwirukanka inyuma y'uwamurashe. Byose ntabwo ari cyo mwana. Nanjye nari ndimo nshaka mushiki wanjye kubera iki kandi ari wowe gute wataye umuryango. Çünkü bir tek bana veda etmeden çekil. Utagiye utananseze mu buzima bwawe. Çok. Hey. Sizinle ilgili değil mi? Byose byari wowe ntibyari wowe. Byari jewe. Gerçeği sen iyi edecekmişsin gibi. Basi kuki utamaye amahirwe ngo dukemure byose. Artık hiçbir şeyin seninle alakası yok Yağmur. Kuki utamaye amahirwe Yogumuru ntacyo wakoze. Nafi. Bir şey söyle. Mwana basi mbwira ikintu kimwe mbwira mwana. Shaka kumenya ngo ninde warashwe. Ekip gittiğin günden beri bilmeyi hak Umunsi wadusigaga nta kintu wari ugikeneye kumenya na kimwe. Manuka ukore subscribe twatwike kuri byose hanze TV. Öğreneceğim. Buri munsi nabwe ngo ni episode ebyiri twatwika twimanukira. Nadaza kumenya ujya. Hey. Niye geldim zannediyorsun ben buraya? Urakeka ari iyihe mpamvu yatumye nzaza? Çok ihtiyacım var. Urakeka ari iyihe mpamvu nabishakaga cyane Yogumuru we? Kubera iki? Üzülme hiç. Ese basi ibyo bintu ujya ubitekereza koko cyangwa? Aslında ben buraya seni alıp götürmek. Tubwishe ukuri ntago nje hano kugutora ngo ugucyure mu rugo ya sicyo kinzanye nje kurino kurtulmak istiyordun ya. Mubaza ngo kuki wadusize zira we Bittiğinde değil. ariko uyu munsi nubwo wadutaye. Bugün. Urabizi ko ari wowe wari ishyiga ry'imbere mu muryango ariko umuntu aba ari ishyiga ry'imbere rega. Dönmediğinde. Nta nubwo nje kukubaza ngo kuki utatashye. Ujya. Ne bulacaksın? Ndabibona wabaye zira rwose biragaragara. Felicitation watwicaye uhindura n'amazina. Warakoze. Bamwitaga Yogumuru. Hey. Haya. Gelmiyor musun? Mwana naguza ngo tugende cyangwa wamukate hari uri gutereta. Bameni bagira injuga. Musiga sana umumeni watanje noneho. Haya. Ibyo birabaye. Mukobwa baramutumyeho bati papa ararashwe gira fast utabare nk'ugiye kuzimya station Yogumuru ko ruhani kalemi tice inderiz. Twamwitaga ururabyo rw'ubwiza mu muryango wacu. Yadusize afite imyaka 18
adını soyadını değiştirip yahinduye amazina yiwe kendine aileden uzak yeni bir amakristu n'amapagani atangira ubuzima bushyashya. babası bu işleri bırak yarahiriye ko atazigera agaruka mu rugo dönmeyecek. mbere y'uko papa akuraho amategeko yajyaga amuhereza. yaje kwa muganga yihuse amenye ko viye byazambye aca no kuri musaza wiwe. Hey, adi nana muco ikate mu gakote we ubu nta kampani icuruza nsigaye nambara udukote. araza kumera neza vuba wanamugira umuhumure. hano umusaza yarashwe abasaza bagenzi babo bahuye ibisaza yabyara sange amateveri. niba ari abasaza ujya ubona hari Nyamirambo ku mateveri bariya bari babi. ndabazi no mumbaze ngo mbazi. araza kumera neza vuba humura. araza kumera neza. Hey, kikaba kiriho ku n'inoto ufite agasura kugera hano. undi muvandimwe wiwe wa musore utuje utavuga utabwana mbese n'inkange nyiri kubabwira mu magambo make nanjye mba ndaho ntuje ntabwanuka ntago meze nk'ababana basobanura filime baturagurika. mukore subscribe aho hasi. ngiye mvugisha ukuri ndeka njyenyine njya kureba papa ariko ndetse nkajya kureba papa umukobwa arabwanuka icara waninja we wasadunda wicaraho. Nisa teyze. Iyo bamwita Anti Nisa. Şeyhin torunu. Ni nyogokuru wa shehe. Hakimin karısı. Akaba umugore w'umucamanza. Kenan abinin. Akaba na nyina wa Kenan muzehe warashwe. Yıllardır ne evinin kapısını açtı, ne tek kelime konuştu oğluyla. Ntago yigeze aza muri iyi nzu na mbere cyangwa agavuga ku mwana wiwe. Oya wapi. Hey. Haya. Hepiniz burada. Mwembi murakora iki hano? Ahmet. Ahmet. Fırını oğluna mı teslim et? Wasize Beka Ruyisigira umwana we kwe. Bir hafta pişmemiş ekmeği. Kugira ngo uze kuduha imigati ishiririye cyangwa idahiye nasone. Fabiko urakora iki hano? Kapadım. Cyecuru ngo ni umuribwe baramutubwiye. Wafunze iduka ryawe ry'ubudozi. Wafunze atelier de couture wowe. Uje kuririra abapfuye muri kabapfu bahamba abapfu babo. Hepiniz işiniz. Mwese musubire mu kazi kanyu muco. Nisa teyze bir yere gitmeyiz. Ahantu turi buje rwose turaza gutegereza Kenan hano mpaka. Bekleyin o zaman. Mumutegerereze mu nzu zanyu ariko. Haydi. Ntimugateze akajagari hejuru y'abarwa. Ngiye iyo uneje akajagari hejuru ntago ibintu bimwe wambwiye mbikora. Baranzi iyo mbwiye ibintu ukanshyiraho n'akajagari ndakureka. Nundi kutandasa. Iki gihugu twakirazwe n'abakurambere reka. Hey. Ailecek. Ati nk'umuryango wuzuye. Ibi turaza kubicamo. Twibutse usabwa gukora subscribe aho hasi kuri YouTube channel yitwa Byose Hanze TV. Mbibutsa buri munsi tuzajya tureba episode ebyiri kuri iyi filime paka izarangira. Nibamenamo amafaranga. Nibamenamo amafaranga sha. Ngiye kubishyira ku rundi rwego. Mwaduhaye sapu ubundi umuntu utaguha sapu buriya bibaye ngombwa ko tujya nko mu bitaro muhuje blood group yaguha amaraso agasabu kadasaba na kilobayite. Igihe nahereye mbinginga Abanyarwandakazi mwagiye mugira umutima mwiza. Tema mubi ntago ari mwiza. Sakın gelme buraya. Ntago wakabaye waje hakurina ariko umutima mwiza ni mugenzi w'Imana. Ailede Turi hano ko yavuze umuryango. Birinin adam evlatlık yapması gerekti ondan. Ntago bikeneye ko umuntu aba ari we mwana wenyine ariko. Çocuklar. Mwe abasore mwe muzi hano mwitongana. Cyecuru abibona. Sore bari hakuno basa nk'abatongana bisa nk'aho batavindimwe kuba mama. Babaanne. Mukecuru nawe nizo shokora zica amenyo nimukarya shokora mwaba. Noneho biriya bintu by'ibishokora ngiye. Bwa mbere mbirya nabiriye ejo bundi ubundi sinari nanabiza bakate mu rugo bundi ngiye ke abamaga nibirye cyangwa ubyihorere. Ukomeza uhenura asanga abakuru bawe babimaze. We ntago hano twaje mu cyunamo cya papa wanyu. Oya icyo cyatuzanye twaje hakunino ngo twongere tuba umuryango banyu. Cyecuru abari magatima muzehe yarashwe. Ze mukecuru yiriya shokora kamirire n'ubundi nta heza hisi rwose. Shokora njye mba numva ibiryo by'abana mu bakire kandi njye simba umwana wo mu bakire. Abana bo mu bakire twe turya ibintu byo muri nyirarunonko abana bo mu bakene. Bino byo kugenda ku tugare reka nzutu se yabaye
twebwe ariho twatwikiraga amakabutura yarashize. Burada. Kızın elinde Bakora ibiki? ne var? Sen o Ndimo kumurokora. yoksun ki kimsin o zaman? Urakeye kuri ndo. Beni kurtar. Nyine ari kuba mama wanjye yaje kubona barari ikindi babaga bakiri abana. Yoksa benim annem olacak. We nimba akeneye kuza mu mukina be mama. Ben sormak istemiyorum. Je nta muntu ushaka kubera mama ndabiyamye. Kızın Mu by'abana mba papa Chris. deli olacaksın işte yabancısın. Bıraksana. Izina yoro ukuntu mbona bana bageraga gutya bagashwana bisa nkaho batafite imwe mukecuru akabibona. Hem senin annen vardı bırakıp gitmedin. We na nyoko yaragutaye wacyana we. Ne? Yaragusize inyuma arikomereza. Şuna bir şey söylesene. Wogumu. Küfür ettim. Wagize ikintu umubwira mwana. Bana. Sen bana ne dedin? Geri al, geri al. Je nkugize ne? Nasıl ya? Mwana ayo magambo mawe umubwira yareke. Kötüyüm ben. Anne olmak istemiyorum ben. Je ntago nshaka kuba mama w'umuntu ndacyari umwana yemwe ba. Ben de varım bu oyundan. Nanjye ndimo ndakina mukecuru abaga ari hano muze hano. Mu by'abana mba papa. Gira fasta. Iyo. Shyireho nyanyagire. Fasta. Niyo. Noneho Chris ize. Ben de o ağaç gibi ya. Meze nk'igiti gishaje bana banje. Sibyo? Ağacı. Kandi kuri icyo giti nta kindi kiriho. Meyveli. Izi ni imbuto zanjye rero musimbuke muhanura izo mbuto kuri icyo giti bana banje musa. Mukecuru abaga bari magatuma mugenzi. Bari bakira abana bato mbibutse utarakora subscribe. Abandi baragusiza u Rwanda rwakujabutse. Naguza aho tugeze. Meyveden başka ne var biliyor musun? Muzi ibindi bintu mfite birenze ibyo izo mbuto mbahaye yemwe bahapi. Var. Ni inyoni ziri muri icyo giti. Onlardan biri de Kandi muri izo nyoni harimo na mama wawe. Kakana kadafite nyina. o buradan hiç ayrılmadı. Ntabwo yigeze ava hano hantu. Buradaydı. Iteka bari hano. Diyor mu bize? Ese basi abatureba cyangwa? Tabii. Cyane abatureba. Diyor. Iteka ryose abatureba. Diyor peki. Hanyuma akatuvugaho iki? Duyamıyorum. Biraz ağaca yaklaşsın diyor. Aravuga ngo ntago akumva ngo vuga cyane nibwo akumva. Yeah. Mukecuru yabaga barimo agira gute? Wa mukecuru basigiye abana. Deniz zaman Nk'abakecuru abanderera ariko bafite umuji. Bafite umuyati yongegera ngo ni simba wayitwereka. Ntibazi ko ibintu byakomeye umuntu mafaranga yarabuze. Ujye mu ndere yemwe bakecuru. Nako nubwo wapi. Mwana nago wahindutse tu. Kuva nyiri umwana si cyangwa Gittiğinden beri. oya kuva agenda ahubwo mwibuke ngo yarabataye yigumwe kuri famiye yagiye geto ahinduka sorona ntarakase imisatsi yanjye Ya gözüne geliyor mu? ariko n'ubundi iracyagwa mu maso Hala aynı düzeltiyorsun. ndetse uranacyana yikura mu maso nk'uko mbere wabigenzaga nyine kuri bakubita umusatsi wawe Tamam değişmedim. ntabwo nahindutse wawe Değişmişsin. ariko wowe warahindutse cyane koko Şey, Ne? nahindutse he saçın. reba imisatsi yawe Yeni berbere gidiyorum. kandi wanyogoshaga ariwe ukinyogosha wa muniga ariwe ukinyogosha Üstündekiler. hari umujama bita wa muniga barba imyenda yawe yo Ne warahindutse alıyorum? shaho twambariraga iduka nambariragamo bwa mbere niryo nyambariramo kwa zayitsevu zayiswingi n'amanza zayiswingi zayitsevu ako kuhumura byarahindutse Aynı parfüm. kandi kiriya parufe ni itera sa nkaho bari bamaze igihe kinini batabonana ariko amaboko yawe Kendim çizerdim küçükken çöpten. mbere najyaga ngufasha nyine wajyaga umpobera gutyo ukanzengurutsa amaboko ntabwo bikiri kwa kundi amaboko yawe yo yarahindutse hari amaboko ubundi aha hari n'amaboko adaharenga nk'izi ntoki z'uyu mukobwa uzaha wapi hey babeshye se Tekin. Tekin gusa haya mbibutsa mukore subscribe aho hasi yogimurwe ye muko saza uri akunino Ne güzel olmuşsun sen öyle. mbega ukuntu usa neza Tekin Sen we nta kazi ufite ko gukora Ne işin var o kadar abi? yagiye Yağmur, yogimurwe gelmene çok sevindik. nishimiye kukubona wa mwana Bu işler nasıl yürüyor burada? ariko bisa nkaho wirengagije ukuntu ibintu hano bimeze ibintu birasanzwe twikomereza tagira aho ujya Tekin tagira aho ujya umusaza Buldunuz mu Engin'i? so uyu mugenga ngo ni Engin turamukura hehe Mahallede bir yerde saklanıyor. byanze bikunze yagiye kwihisha mu baturanyi sibyo mu gushaka nitumubona dukora iki se Bulunca Kora iki? işini yapacaksın Tekin. nimumubona kora akazi kawe uvane mu Var nzira mıydı bunun? Bir ablası hano ubundi agira abo bafite agisaje Var. afite mushiki we bita Azmiri urenga uyu hano da oturuyormuş.
aba muri atumaka. Aho sha Onu kullan. ukoreshe mushiki we ubona icyo kigoryi cyarashe muzehe utinda umuvura ijisho akagukanura. Umuntu wambwiye ejo bundi ngo umutinda umuvura imitezi ejo akagusambanyiriza umwana sha. Twigarukira i Kanombe ku kibuga cy'indege do barya amasirife namwe murayazi ntajya heza. Yageze i Kanombe ni nka mikorojeni cya Kadafi. Ay yakamato. Yagasani yakamato. Ngo umusore ufite akada akunda kurya n'ifi niwe bita Kadafi. Mwana winjiye mu ndege ndaje reka ajye gusuzumisha pasiporo yanjye. Ngiye muri Addis Ababa. Addis Ababa'ya Ndavuze ngo ngiye muri Addis Ababa mwana niho tugiye. Yalnız bu çantayı hep uçağa alamam. Bagajda kapat. Tubabarire iki gikapu nturi bukinjize mu ndege kubera ko indege barangije gufunga trunk hari inyuma batwarira imizigo Nyagasani. Wa mukobwa uva indimwe wa musore warashumuye. Hanım yemekleri tur rehberiyim. Sawa mwana. Üzgünüm keşke elimde almıştım. Mubabarire ko nta kintu nagufasha. Tatlım bunu kayıp eşyalara verir misin benim için? Nasıl? Basi se waza kwita ku bintu byanjye. Gideceksiniz Afrika'ya. Ese ugiye muri Afurika nta gikapu ufite misi matamaze. İnşallah Uretse. kıyafetiniz vardır. Yizere ko ufite indi myenda ujyanye yo guhindura. Kobwa n'imyenda yo guhindura ndabakunda sha. Akiri aho Sonra çok işim var. waretse ngaza kuguhamagara nyuma muvandi. Sadifu buretse ndetse n'unkupe. Ntutirwa mwana. Böyle? Cyo kibazo ijwi rye ryabaye iki? Ay bir şey söylesene. Bwira mwana. Korkutma beni. Wininya musaza aramuhamagaye. Musaza we yarashe umuntu. Ufite n'imbunda. Sister. Ben şey diyecektim. Ati ikintu kimwe ndashaka kukubwira. Bir şey desene. Güldürsene yine beni. Ese basi wambwira akantu kansitsa bwa nyuma cyangwa? Ese neza umusa. Sana abla. Yine ndakubajije. Bir kere var mı diyeceğini yapar mısın? Ese basi hari ikintu wambwira? Kapatıyorum hadi tamam mı? Mwana ngiye kugukupa ndi kwihuta wimbwira ubugore iki. Mushiki we ntago azi ko yarashe umusaza. Kandi umusaza yarashe nabonye afite ibyana by'ibyihebe. Ibyana bye nibi mikorojeni. Mikorojeni nibi nicyo. Hey! Almasan da Kiraho. lay 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 yapmasan da. Ağla diye şebeklik yapmıyorum burada gerizekalı. Mwana ntago ndimo kujokinga kugira ngo urire mwana. Seviyoruz işte var. Amuririmbira akaririmbo. Seviyoruz işte var mı diyeceğin. Oldu mu? Mutlu musun? Mwana basi surishimye bwa nyuma. Sağ ol abla. Turakoze sister. Canım işimiz ne? Nta kidasanzwe ariko ko n'akazi kanjye. Umeze neza mwana cyangwa? Şimdi daha iyiyim. Ablaların Umva ameze neza. ablası. Kubera ko niwe mushiki w'umuntu wa mbere urenze abandi bose ku isi. Ne halt ettiğin önemli değil. Gelir kurtarırım seni. Mwana ibibazo uzaba urimo byose uzampamagare nzajya nza ngutabare nge baranzi. Baranzi. Lazım. Kambe ngukubye. Yarumirwe Evet, buyurun. Mfasha ntayo. Zarvat yapasım geliyor benim. Tutamıyorum kendimi. Iri hakuno naje ahereza umusekirite abanza verifiye ko bamutereye visa ajye mu ndege yimanukire aje muri Addis Ababa baginga munaruko. Afurika yacu bayigize agatobero sha abashenzi mbabano sasa uyu kureba kuri televiziyo abona umuvandimwe we Engini ikanga kumbe Engini ari hakuno atumba barire Engini Abi beni affet. babarire Amasasu yarashe muzehe yatangiye kugira turoma atangiye kubyibuka. Kubera iki mwana we? Niye yaptın? Kuki ukoze ibi bintu? Ben yapmadım abi. Ntabwo ari ubikoze. Seni bulacaklar. Mwana wanjye baraza kuguhiga kandi barakurasa. Baraguhiga nk'imbwa we ntabwo ibyo bintu byumva. Ben yapmadım abi. Ntabwo ari ubikoze ariko muzehe. None ninde ubikoze? Ninde ubikoze? Haya. Muzehe kureba undi uri aho ngaho hasa nkaho umusore ari umuntu umuri inyuma sa nkaho ninde ukuri inyuma wa mwana we. Haya kanze dukomeze na episode ikurikiye. Yari episode ya 3 filime yacu irakitwa yayindi ngo amategeko yo mu muryango wanjye. Nkwibutsa nta kindi usabwa gukora usibye subscribe aho hasi manuka ukande kuri ako kazogera nze dukomeze na episode yindi ikurikiye. Byose Hanze TV seri nababwiye ko ariho igiye ku gica.
kanze dukomeze n'indi episode kanze fasta kanze niruka.